ZT official channel a kan lo lom le vek achu breaking news zan in dar som ni som ni vel khan mizo tatana arsiliam ko ran le khotlang nun vei em tu midik le ril engtik lai ma zam ngai lo le nung tol ve ngai lo adik ani phot chuan nung tol ngai lo mi Reverend Dr. Chu Chua Machu heart attack awangim Ebenezer Hospital a borala kini ZT official channel te chuan poi kanti in kanril ru anatak zeta akal santak anupui fanau then rual tha te lalpan ompuin thlamuan mol ro se ti hi kan tong trai na ani ami thiang hlim te thi na chu lalpa ngaya chuan hlutak ani khwar chung te pathian in ompuin thlamuan mol ro se